Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Apay, paribadong. Itayak pa dito'y paraangan nyo, Maray. Nadlaw ko nga rod akas laad na tantan-awam. Kita nga ron da ni Parinteng. Ay, awan ni Inting dito'y balay. Apay, ada na pananda. Wen, nasa paarimwar. Anyan tungay nga oras nga agawid, Maray. Sumip ngeton Ay, kasjay na dayjay. Masa paarumwar. Marabyan tumat nga agawid. Napatag nga ron at ipapapanan na no kasta. Mapan na siguro bisitahin na kiti proyekto ti barangay, anya, Maray. Nasaya at kapitan no kasta. Anya mananda di atukar. Adag kasar di ta abagatan. Agsasarunon tag kakasar dito'y barangay tayaw. Apayakas la marurod ka. Makareng-reng nga ron kita tukar. Manan makaturo gay. Imbes a marurod ka, mapan kakit di makikasar. Aha, sa duta lang. Amin na kabaranggayan, mapan kita kasaran. Sikala ang timasado. Ay, mapandalataan o kaya da. Hey, no siya talaga mapanak. Ay, di ka lagbay. Kada punsyonan at ka. Ay kagagangay na ba daw? Kastoy at talaga ti bumarangay. Malamapanggan, dagbati ang dito'y balay. Ni, tatabadong. Anya ter aramidam. Nakatugawak dito'y paraangan may. Apa iya, Saan ka amapan makikasar? nambarak kumangay. Amin kami, mapan. Sikala ang tisaan. Ay, di dakman ipadpada kada kayaw. Umay kakit din, tatabadong. Taumay mo buyaan ni Kapitan nga agtsatsa. Ay, mapanday ta akong paray. Ay katuan mabalin ayamat nga agabsent ni Kapitan no ada punsyonan. Always present ni Kapitan. Isumulagaya madyak makitkitan. Intan amaray di ta kasaran. Aguray ka, Maray. Irikap ko pa'y mataday ti Tersinak. Ay unggayam, anya ngay tiko na ni Maribanang, dagasan ta ka di tabalayda. Jak ammo no umay. Tawan ka no mat agbati di tabalayda. Ay na, ta sigurado anapan manon ni Kapitan. Mabalin ayamat ngamin asan amapan ni Kapitan. Ay, una yan. Kasano tayo tuyang ay. Yaman ang makaturo ay. Nagpigsa man ang tatukar dito daya. At ngamin ag-birthday. Birthday lang, nagpatukar na iti nakapigpigsa. Di ka kadit agreklamo. Kamapanak tumanon maki-birthday inton biga. Ay, mapagkamanay. Ay, saan ka lang makadlaw mo tuyang? Na, anya ngay kumatimadlaw ko. Kan pagpainak kumangay. Ninto pa'y Kapitan, kada punsyonan mapat. Ay, mapan ko ireklamo na kita nagpipigsa patukar. Pangireklamuam kumangay. Piniparenting Na, awan lat di kay reklamo. Ingkaki di makipangan. Ay, sana nga bibisay nakasking ka. Kada punsyonan, present ka. Naparikot mo dito barangay, han? Ay natata, awan dagiti uopisyales. Napananda? Ay kat amuyo latan Ay, napanda na ki-birthday dito daya. Amuyo lang arudan akada kasaran, birthday, kaskada bunyag, at dada amin ijay. Pati ni Pare Inteng. Ay katwa na tata. Number 1 ni Kapitan. Ni Kapitan pa'y matikunayaw. Umayak ko magreklamo kay. Ay, pangreklamwan nyo nga kat awan mat dagiti o opisyal. Mala, at subliak to langan intong bigat. No sumrakda kat no adda bunyag di taamyanan inton bigat, tata. Kaya mo asawin nakarikap tumanay intong bigat dahil barangay hall. Ay, sigurado day tata badong. Kinaguri ka. Hapay nga da ka dito. Ay, napanak na ki-birthday, tata. Iyawid ko lang day to insupot ko nga igadaw. Ay, agsubliak ijay. Ay, naglay nga talaga ni Kapitan nga tsa niya maray. Iso lang matyam mo nasa laan day ta. Tsa-tsa. Pustaan ta. Kastan tumanon ti salaan na inton at sumaruno akasar. Ay kat sigurado
Day talaang makinkanigid asa kati ang kutkut eh. Kanjay akin kanawan laeng met nga ima na tingat ngato na. Uyan! Day, Nay, apay nga da ka dito iba daw. May ko kasarita day ta, Kapitan. madamang agsalsala ni Kapitan. Amo ka? Kanya Serbia, Kapitan day ta. Nagungungot kan sa manan. Sino kumatisan na makaungit ti kastangan aramidin na nga? Na, kaapay aya. I-recap yun, di barangay hall. At ito'y langan funksyonan, di pangsarakan mi kadakayaw. Na, Mga tayo, padak na official. Kapitan, Eh, adali ka ba daw? may tagtsatsa kami man. Ay, saan kayo ang mabaling nga agtsatsa, Kapitan? Kapit-kapit no, di na kaya ti tsatsa. Ay, agung-ungod ni Kabadong. Ha? Apay nga gungungwet? Awan mo di amo ka baso ko ko na. Naihambag kunjay dua ako ko ba daw. Iso nga agawid ta. Ay saan? Jakpay ka tagawin. Na, anya pa'y ayati kayat mo nga iyaway. Laban kami man iti ta, Kapitan. Na, apay nga eh. Paypayan nan ti barangay. Ang asamat na nakarikip man ti barangay hall. Tapno umay na makipunsyan. Imbaglakit din tasaan kami ang nagsabat ka ni Pare Badong iti punsyunan. Taapay. Agung ungot ka no. Ne, hindi pa'y ngamin na minsan nga aldaw nga umay nakadamdamagan dito'y balay. Jakpay lang masangot ti makisarita kan kuha na. Taamo namit nga adu ti punsyunan nga atindara. Mabalin aya asa anak nga umatindar. Ay, inteng, nasobraam sa manan ako na ti makipunpunsyon. Kapitanak nga ron. Inimbitaran dakpay. Win ngam apay amasapul nga irikapyo jay barangay hall. Tapno amin kami nga official kat mapan. Ay, adda ko mamaysa nga agbati nga agduty Saan ba't kaya dagiti daduma ti agbati? Apay ngay, nga isuda ti pagbatsyam. Asino kumatinas kan nga agbatay? Ay, kat si ka Ha? Kapitan ti agbati? Na, kita day ta a reaksyon mo. Sika ti kapitan. Isu arumbang asika ti agbatay. Aya. Kasano nga ti panagsalak ko ma? Oh. Na, ay, problema aya day ta. Ay, pagsalaamon ni Marikwanag. Nagsagsaga ka man ay. Una, tamapanak makibunyag. Awan mo mangag ko ato ka ra. Ijay kabangibang a barangay ti ayan jay bunyagan. Nay, nagad tayon day ta bunyagan. Na, adda-aya-adayo no punsyonan ti pagsasaritaan. Sigurado agkita kayo dita, hindi parinteng. Kunama ni Maribanang asaan kanon amapan ni Kapitan. Nasayaan nga raw, tama pa nakagreklamaw ni barangay hall. Kapitan, apay nga da ka dito barangay hall? Na, apay amas daw ka. Kunak ano mapan ka makibunyag dita kabangibang a barangay? Ay agjote akong tagreklamo ni Pare Badong. Ay, awanan kapitan. Di mon maramanan jay sagana da alitson anuang. Ewan nga ron. Sa pa itala ko makaramanak itilitsun anwang. Sana bali, kapitan. Tadan tumanan kasaran dito barangay tayaw. Maka-atendar kan tumat siguro. Hosder! Ay, saan ka man nga hosder dita? Lukatamong kiti na turi daw. Ay, si Kagayang pare. Ay, nakalukat data. Umunag kan. Nasayaan, mate. Tanda ka dito barangay hall, pare. Agreklamo ka kanugayam. Why? No punsyonan, always present ka. Anya ti reklamo ta pagsaritaan ta. Ay, ado Ibagam, tasulbaran ta. Ado nga raw. Ala, agtugaw ka, tagtungtong ta. Anya nga pare, nalpasan ti tungtungan ta. Why, nalpasan, pare. Malambot din. Alas 5 na. Gawit ta nga ro din Mapanta dita bunyagan, pare. Kaya't ma. Si Kama, no kayat ma. Ay, kainta na, pare. Nalpas mo ti duty mo. Ay na pare, agyaman naktain tulod mo dito balay ni Inteng. Ay, wan maray. Tanabartag mo ti bunyagan na napanan may. Napan kayo adwa?
Kastaw tinapasamak maray. Nagtungtungan may papan kada kiti reklamo. Kalpasan na? Kalpasan na, napan kami imitay na bunyagan. Kastagayam tinapasamak. Kuna namit adan tumanan punsyonan. Lipasin na pa iti trabaho da iti barangay hall sa adan tumapan. Ay kat nasaya at ano kasta, pari ba daw? Kunak may tawin na. Kasta talaga tirumbang nga mapasamak. San ka day maray? Ay wen, pare. Husto launay dayta ana ibaga. Kasta ang kapitan. Lepasampay nga umuna ti trabahom, sakmay amapan ka makiponsyon. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.